Wow. Good morning. I need toilet talks. Thôi sao lắm. Leh. Kan inang. Kan net talk tapang tra. Wow. Ha. Ein mua. Hoi harve siamo. Good girl. Bete. Han net talk mete với nãy hiền pathian zara nằm đôi nó chơi chuộc nó mà sẽ ven flon hàn vua thật lệ chứ hỏi thác lệ đó nói thật lệ ngay đó này từ đó en về là tùy em tầm tê tôi tê dính là bạn vua về thùng đó mà rồi vậy là mà hiền nhé dính là mà hiền đi cả thầu chú sử dụng gì chú aku thin var le an nili chung Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday nili thot ke ma ka endo ve du tang pum di pul var ka du ta ve te essential nan mo wow tu ye tu yem bể tê ni nhiều tê ilo dam tha em atui ti em atui khol em school api ache school ani mo en ho school Graceland ti la ani an kha Grace mo an chan hem ve je ma se parking place om lawa ei rom private chu a than lut tu ka ma se space an nei lo lu tu ka mo pak na mun tur an ti pia de nok te te min chete o di khang lang kim che kan tan hian document atling ve shima nakina kum te tlin huna thil te hria thiam huna ti khan kan entir ve le nga tro BN hospital ka om lai chuan atianga ka tap vaka zana zan khat chu tlai wa thakin ka tapa atianga chuan ma se atu ka chuanin Dr. Armin ka hnoi tur min cho a Efrem Thangpui super specialist khamo notice ama chia laum khamo khanin acho a pathian zara angei lutuka tiro islungdar khwa ania felbon top Dr. Armi biak anuam top kan thria thiam no po min thil fia top a interview ka ena kalom em chu kalom em lai chu class 1 class 2 kg1 kg2 ti ve sei lawa pol khat pol ni pol som pahni anti vel thap te kha hei inda high fi lo mo inda class lo class sa ania thiam lutuk doctora po super sitakara mizo chong mizo school atanga chuak kani atia chuan sinota high school higher mo higher ver ha van tui om tiang chuanin wite nang po dekhai ziranga ya zir thatanga ya chuba ka chuan midang pui turin iom ve ngai midang harsan na siam lo zongin midang pui tu turin i ve ngai don tinani chu engkonga po eng line a po
mi dang ni pui angai tiang tu chuan mihring hrisel chumi pialama chuan ril ru hrisel Dr. Shakimana tiang khan chu tiang mihring chu ini ve ngai don chu tiang tur chuan in cher che kan tum dona kan strict ve khopang chu ni mai mother te father te pon stricta ke ni po kan strict thap don lo lan khoi lama nge anga yang nge in lai thi that lang hal wara hei avein hi mo tuna chuna zia to vi chok ngai rawin mo visual ti vel kha om to lawanga ama te khan hei khai tu tum top tuna in vidon ni ai ka en ka law en me ui sin ve ni thanga chau ala ni si sin ve mani ke hi lo fit lo hi lampang chi hi ini aman jana thak na chu tiang ho ka lotion cream khoi thau ve then te sia mo vein hi na nei bok chi na te chi lo ni bok nen tro boi te ai ha chu no am hi te no te ve ni cha ka la ngai to mo no ten ne thei hi chu an ne tak na za chắc ron he ve the ram ama te chuanin kan drop ke ba mo kha khoi tha lu tu ka kham lo trap ri mo je ka kha dur na sal tu ka mo ni po zia khop me ron thil to tu ka mo nia ta hi chan ti thai me chu ka ringa ni ko gan ve tir don ya ma ni no se nan vi cha sin ve ang ren purple chu wa he chu nga yang purple hi te ber chi ang kha me bye bye tero en du na sani khai toke ti ho khan nar san nia mo duat em cha an au te miste ni kha miste wow mizo ZMC atangin doctor zir chua kan tam boka zia ta khap ai lo mom khap mai ZMC in age mizo rama nge zirnan oma falco na fel deu doctor an tam to lu tok alom om le toke mi kan rel palang kan sual palang tera bete an soi tam lu tuk chan ma ni niao ava han tha em in ve thei to hi alom om bon top kham lo lut tukin nan drop zeu lai te kha tra vak na thamani tero itive tive thawe atui khai ti em leile ngai trep to ina pakhat chi om to aptamil te hi ron ti tlom le to zok se text choi lo chiti khatin te zakwa somru ka tangin sang khat le cheng so ma ron chho thot me amo in te hi mo ni dan chen na to de ulek chu ni tro bu te ne ro le
tamte toy ti toy te toy mami atui ti em zachuang kan siam chen ni emel zachuang I in pak pap me thale me thalik tuk nek pop pop mai tur o palade hi ka hot top in pian tir khan mo mute kham lo lu tukin yoma I en pha tro ani pul chi hetiang chi hi oi feeding bottle tero te hi an pian tir pon pezer theina du thu sam le palade kha cha pek thiam lo nen an khoi tha tu kan an hab bor me mo ta khoi ve ro ate si a amamo tambok si a tro tui amang a ni ari chak mai ni ma an wa tro itive atui ti atui iti nero le mi soyang tak hi lo nia thathum an tlin ma chu mut mu in tua mang lawang an tia kan oi chia lawa a fel lutuk kan no te chu kan tia ma se mi soyang tak khani lo oma dar ka ni dan je la nu te siam nga ya mo ama khan nu te tui khan ei thapok si lo tro dikhan da ma se tha nuam mi ti zokem te ti hi atui ti zokem mi en kiau zel me trong se thiam ve om tak hian ti ro boi te I lo lian anga mo pathian zara an video te ana chhelo ani chuan tianin en non ve le nga thadon tok wow an tram friend ni niau te in khel ve du em in khel bok le ka zir bok angai chu angai in khel to pa thei lo le ka zir nge ngai che sual thei kan nia mo kut ke tiak thei kan nia accident thei kan nia le ka zir chu first ani top a best academic line na kal sham angai ipa po hi min en ton ro inu po en ton ro inu hi en ton ma la ka du asan chu ipa hi chu mo ka in khel ve ringa ta hlo nei lo tok velin kan oma buai thak lok lo lu tok ate bok si lar ro tok vel che kan oma hun lai kum thum kum li vel chu pa ngai den gen khela Mizoram chuwang chuanin alo bera graduate version shimai class 8 kan ni lai ver khan qualification father mother qualification zianga ya an thian te an ziak sapa chuwang chuan ka graduate ngai ti ril ro om top ka faten nu le pa te chuan an zir thei to lo an mature to a engkim kan tan an pe veka a zira thei to lo zir thei ma se khatiang tur khan hun le an kumina dai lo ba ka an environment in a zir lo shim ve boka pakhata chuan ase class 8 kan ni lai kha chuan mo also pani ka pass ma chu chas ka nei lawang tia chuan poriat kan an ni chia chuan ka thian te khan han ziak sap a then khan class 10 te then chuan BA MA ten ziaka chuwang chuan ke pon ka graduate nge ngai ta fa te tan nikina
an man zia za lo na turin ka tia chuwang chuan graduate nge khangai tap mai ni chutiang tur chuanin minam po an omangai wa po san wa kha tul lo ve kan ti mai theya ma che graduate lo wa chuan graduate kha a thei ram chuan kan zir thei ni chuan zir thei lai mo kan fa ten nakina father qualification mother qualification nan zir rang khata khanin rual khan ot veang ti kha lo ma midang laka khan mo in thasung palang ti complex an nei palang ti kha lo ma chuwang chuan ni fur to tu te po mo eme master an chua to thukani a olsam to a hlomin exam pop ang khan lawa test in semester in an kala class culture pass lawan ni chan an zir lo hle ni mai chu tiang vel chu eni hun lai chuanin kai khela first year eni po kha first year kha thathum vel ka kalang em ti chuania an mistake kan sar the kan felema year by year kal hun na han ta kai khel chara second year ka kal lawa third year class ka kal lo bok ta second year third year thian ten lo fel bok ne ni notes vel atiang khan zota chuan lai var popon zir mai tur exam do na te phei chuan ke patama khan hun chunga khanin pass hun aum chuwang chuan ti thei sam lai hian thalai te bi kin ani chu ke niang kun bua la chuanin a har to a le de thei lo nun bula tan he ta anu pang thalei la ti po ni la thei to lo chuwang chuan ni tuna thalai ron thang thar tur te ho in khel te mo ni po ka van ya som thum panga ka ni huna ground na ka tlan theng em ti ka in zota ke ma le ke ma kanu kan de la tang khan som thum nuwa hian ground na hian ka tlan thei do nem ni chak deuin ka tlan thei do nem ni ka that lai wang lai ang hian ka tia ma se ka thei do lo ti ka in hria ta wangin license ke ma la tui ve na ni wangin football license training phoda chuan chumin huwa kan na thona kan pu te khan aren ki ta chi alawa si kha ka ti chun zom lo char ma se covid lai kha school chol hun lai lo ni hlau khan min ti van nei vele ta chia si license mizorama zir vele sang ni som pasari khan ti ka tu ma se arem tak chi lo wang khan sang ni som ni le pakhat December Hazira module 1 chuan sang ni som ni le pahni module 2 March la kan kal vele thian te on fel boka ikhan training puite mi som ni palia som paruka mani kan thing vele shama tikhan chan vai ho kha pathum vai han tila Assamese ni berang chu Assam tang pahni le Meghalaya Assamese ang thau chu nangte han tia ulai eno Meghalaya mi mo nangte Facebook ai ka friendly sa chu na chu pa chu mo ma se ka group a te po tho mak vero tu pan deuh dir ni kha si ni amo first module Mariano Des goan mi ni ta kan instructor kha pu Mariano kum somruk ka chuang to ma se active bon top he pai zung ai lo mon le kan ti hial amak ading char thei mole kan rest chunga zung le ti vel lo ni chuan in ka helawa practical kan zawa kanin tifai zuaya chot engemot tan ejawa breakfast te theory nei turin an chu thlanga lo om te to zel male pui takani an active rem chuan second module gumpe rim tuna hian pro license zo to Saudi Arabia vera te khan
Ronaldo te in khel ta an zo en ta mo al nasar te kha pro tin e license ani ma chuan reliance a hian a thok bok ta goalkeeping coach Indian goalkeeping coach khani ta Shillong Lajong a te khel thin gumpe chuma lomte te ho ne an khel thin chuan zo thana i abia pa abrahama pa te ho ne khan Meghalaya ayo in Santosa an khel ho gumpe te chuma ta Kulikon West ta zo thana zowa ball pe ta thani zo che palian box se ball thiam to hey a nget to pa ni chu ama khamo FC Kulikon a de khan oi kan han khel ve lon che em khaba mo season ni sang ni season ni ang ve kan zin ve a lung le a de khan MFA Cup a de khan lo po min pe lo i anh lo ni mai kal man deuh tong lo phe ro chi ti kha ti an tia chuwang chuan agreement sign na thapa paper agreement ke manin paper kan nei anga club in paper agreement kan nei chuan paper agreement verbal hi chu ka du to lo sim ta verbal agreement tongkam ang chi hi kan anh lo sia i lo min down sak le me ro in ti kha chu fair to lo ka til tu ka mo chuwang chuan sarlal nawa khozol mi khan non beta hlawa i luangmual SC luangmual sporting club ani hun lai khan 2011 a on sign a chuan anin paper agreement thlap ania kan hlo kha kan khel zo nu ni thum vela khan akim thlapin poisa min pe ka lom zia cha hei ei kan nau theo a then kha thau po hi luangmual a kal ro sarlal nawa chuan hei riam a paper agreement thap kha cái lâu này chú Kulikon pon nghe platform min siam saka lo mom lu tu ka FC Kulikon in an kan throi tu te ka soi lo mai khami hun lai kha chuan ma se thian ten fela chuan umal soma bongkon mal soma bongkon jeri zir sang kholai lung banal rawa scholarship ti hun lai vel kha ni ta umalakha khulampang professional at chol san nu khup hliam nu kha kan khel pui ve an pon thiam sina du nga bol da the lung le ya ta khan ei min duat ve top luang mo la po ka khel the na chan chu khuda ka tho nu khan karon ho chho mo ajola kha karon ho chho zo ka somi bung kon bazar bung kona son an training zo vai ba kona an training vai ba kon khumi join OMF field an training zo kha lal naw nen chuan saral naw nen chuan in aron chawa mo chuan min mu kha an dinga lokal te khongai khel miron ti khel na ka nei lawa na thitang lama ko ma ka ti ron sai ngal ro naktu ka tang ron zom ro an ti hang ta ba chuan sarel na wa kha chinga veng taxi stand thlang deuh chi a khon inan luata chuan an ama khan min ron deal vek ta chuan te enza ne in chiara tia chumi za chuan tia ei down hisapin min eng lo ve tho ni pon mo hei an lo chtiang ka tiang chuan in te ma se kan lung oina tok le kan performance zir khan ti khan i hlo khamin pe boka bonus te po min pe a ei tun thleng hian kan la ron ani chu a fel to pa sarel na wa khozol to chong ruata khozol te u mo sarel na wa tuna hian mani khan license ron min en kol chung zong khan khami hun lai khan license si sar chonga bak hi advance deuh chu nom si lo nei to te khan om mo sar VR po kha assistant a oma lalna wa khan license coach le NIS ti ve kha chu nei mi alawa ma se head coach chaum mi deal thiam to phei hi morino ni mai
thuak tha top ang chi khamo ni a fel ei sikim ma te po as a champion puya mizoram hei khozol veng thar khozol veng thar ni FC ang han jing football club ang khamo khozol veng thar guite vanal pe ka te ho te po khozol guite pe ka ma kan sei teu don mizoram a chuan coach thadeu don ron chuak niku homo Ninia ole atoke Barbara betul tin sevede tan don mo ole kan du to kang dokumen tan sim kan tiang reitlang FC a kan khel dona kan training char jersey sem dona ka panan phan lo data MPL khel kha hai ril ru chuna ma se lo tha ani hi an lo khel tuan lo ta hi experience a chen khel version sim chu chak oma mi hi felbon top mi ran thei hi mo pumak lal than lian an pui mi ran thei che felbon top pinito anin sengai lo ma se anti ma kan khel don chon fellutuk min ngai zong am ti mai tur khopian min kher thiam mole makani tu player po khai ri ma kher top felbon top ani mai ala sengai lo kanin rual deuh tho vela moni nia kenya chon ve set angem ta ka ti ma se khatiang khopa pui pring le zei hoi fel ang chi khe chu pilian ding pui po ni chi felbon top makanio felbon top vekan ni hausa ho chu mo hausa hausa thut ho an chopi ve thina hausa sa pi le pu tanga hausa sa ka di ho in lo fel lu to ani ole toke bye bye document ve sim ta kan daang boite wow itetlat ni niaute sulok ang tesu kan ngaro ai kan enro kan pilih mi miau ezak lawasin mi miau abu torticolis amika okay masih boom yan zak lauta boom boom Chilti is very far trap very tam very wow midang puyang che shemin midang tana mitra ni tur shem mi harsa te tan pui the nak sina chuan a zong chen tan pui the no me the ma se nakina mi te tana mitra mitrang kai ron tlak ni ve tur shem thei sam chuan sum su lu tuk su a se in phu tok ang chu hlo nei tur an ha view ni bon chu tiang chu ni mai zo mona aizol FC forward po hi chal tlanga aron khel lai chuan kain kol lai chuan ois hlo aphut mang hlei nem dur tlanga training turing kan chawa zo nuama anu te mani nge mani chumi te na chong ka zutha thina felbon topa si Ronaldo hi ang thina ila hlo thing em ang kan tia phone dora te thoka mo zo mo na khobel hi somera hian ai no thiamania alba to ti lo chun khobel ai lar ber an ti vera somera san mari ole volleyball a thiam jok
special na tira chan mo ka lau lovang ti khan lo da to bro malin ka omlo antibiotic khai no na vi kha ngai sia im chi ni box si lo va ti ro boite ni niao tuna chanin mi lo tling zo mua na khobel an lo ni ta a rowa silo mo defender rowa silo ei mission veng hi nia poi polite fel top kan en kol lai tira prof en lo ve ani chu en kol han tira moi lo ni lo se kami hun chung kan tho ho kan tho dun hun chung khan a fel top polite top tiang ho hi player ho hian Anton ro mo mi bi kan nia ni dang ta na ha dam na thling an nia mo footballer a po hian ei tuna Aizawl FC a te po tam takan om lo tha deuh pon om mi ta na Anton Clark nuna te khotlang thila te mi dang ta na in pe a zong in footballer hi tlaiwar zana tlaiwar ve vek theilo an hun nei chunga khan an ron tlaiwar ve zawanga ma se thei to pin an thiam na kha an skill saka an develop don chuan men reilo diet control exercise mumal tak gym nen te khatiang kha an ti veka ngai awangin midang mi normalin a thil kan ti thei kan tlaiwar ang chi te an thei ri lawang khotlang pon an hre thiam heng ho chu khotlang pon an hre thiama chuwang chuan an ron theina china khan an khotan an veng tan hing an ti tha chuwang chuan khotlang hruai du te pon an hre thiama an hre thiam chewani ti kha hriaula a zong in rol vek du chu tlaiwar zana po mo in taksa thatangai a chak thatangai in ground chuan performance a thatangai a thei top lo choula tlaiwar hun chu la om nge don thlan lai hun po la om nge don chu tia chuanin in tlan chhabik don lawa chuwang chuan thei top lo chua zelula in ground na in performance tha kan hu cha ka lo tam tak nei turin du sakna kan hlan mol chewa improve zel turin thei top lo chua zel ro bye bye ule footballers te lekha zir te thei top lo chua zel ro mi dang ta nan mi tangkai ni vekhi atum do ni bye yan zuala chamte te apuya te terina te an fel hom tu ka sei vek seng lo Aizawl FC manager fate po government a chuan classmate ania kan khel ho lai chuan ala cheramo zuang sang theini wa pam pam ti choi mami ti to khau thap le bye 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 to em được to